important que le Congolais, de là où il se trouve, qu'il puisse connaître la véritable communication. Igihe kirageze ngo umuturage w'umunyekongo ahari hose abashe kumenya amakuru nyayo, itangazamakuru nyaryo ku bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano y'amahoro yasinywe ku wa 4 Ukuboza, none ubu ku itariki 10 Ukuboza ni iminsi 6 gusa ishize, ariko uko ibintu bihagaze ku rugamba birababaje kuko impande zombi zari zemeye kubaha ubusugire bw'igihugu no guhagarika ibikorwa by'intwaro. Nyakubahwa, mwavuga iki ku bikomeje kubera ku butaka n'iki koko kiri kuba? Mbere na mbere ndabashimira ku kazi mukomeje gukora ko gukangurira abaturage no kubagezaho amakuru muri gahunda yanyu kuri televiziyo. Nkabamagaza imbere yanyu none ngira ngo mbabwire ibikomeje kuba n'agahinda kenshi, kuko ibiri kuba mu burasirazuba bw'igihugu cyacu ntibyumvikana na gato, cyane cyane nyuma yo gushyira umukono ku masezerano yo ku wa 4 Ukuboza ushize. Murabizi ko ku ruhande rwacu gukura ingabo z'amahanga z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ihagarikwa ry'inkunga yose ihabwa M23, ibyo byarasabwaga cyane kugira ngo dutekereze kubaka amahoro arambye. Twakurikije kandi ubusabe bwinshi bwatanzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukaba twarasubije neza ibyo badusabaga kandi twiyemeje gukora uruhare rwacu. Mbere yo gutanga andi makuru ndashaka gutangira mvuga ko twifatanyije n'abaturage bacu bari mu kaga. Hari hashize iminsi biri kuba, no kuvuga ngo iminsi 2 cyangwa 3 dutangiye gutangaza ibiri kubera ku muhanda wa Kamanyola Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mwabonye ko ejo twari kumwe na Minisitiri w'Intebe kugira ngo dusuzume ikibazo, kandi twabonye ishusho mbi cyane. Dufite abaturage barenga 200,000 bakuye mu byabo, ntabwo ndimo kubaramo abagera kuri miliyoni 7 bamaze igihe bari mu bikorwa byo kwimurwa kubera indi mirwano, cyane cyane byatewe n'ibikorwa by'u Rwanda binyuze mu ngabo zarwo RDF. Kandi rero uyu mugoroba nanone dusubiye mu bibazo bikomeye byo kubabwira ko abandi baturage benshi bahasize ubuzima, abandi bagakomereka. Murabizi ko kuva ku cyumweru gishize dukurikije n'itangazo rya FARDC twakomeje gukora raporo ku bitero n'amasasu yo kurasa, ibisasu bikomeye byaturutse ku butaka bw'u Rwanda, cyane cyane ahitwa Bugarama, bigamije kwangiza ibikorwa remezo ndetse bigahitana abasivile, amavuriro, ibigo nderabuzima, amazu y'abaturage. Ibyo bitero bikoresheje intwaro zica abantu benshi kandi zihanitse. Urugero, hari drone bita kamikaze, drone zakomeje kugaba ibitero ku baturage nta nego zihariye kandi zigahitana abaturage benshi bacu. Murabizi ko muri FARDC bijyanye n'amategeko agenga imirwano duhora dufata ibintu byinshi mu mibare, cyane cyane ko ibi bitero byose bibera ku butaka bwacu bwite, n'abaturage bacu bahaburira ubuzima, abandi bakamugara cyangwa bagakomereka. Ubu tuvugana tumaze kubarura abantu 83 bakomeretse, kandi aya ni amakuru yavuye mu makuru twabonye mu minsi 2 ishize. Biragaragara ko yaba yariyongereye. Ku mugoroba ndaba mfite imibare irambuye kurushaho, kuko nari ntegereje kubona amakuru yuzuye yo ku butaka kugira ngo mbashe gutanga iki kiganiro neza. Birakwiye kumvikanisha ko ibintu bimeze nabi cyane mu gace ka territoire ya Uvira, kuko tumaze iminsi tubizi neza ko ubushyamirane bukabije bwabaye. Ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa ku mugaragaro n'ingabo z'u Rwanda RDF zigambiriye gutera urupfu no kwiba umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi rero uyu mugoroba tukaba dutegereje raporo irambuye yaturutse kuri guverineri w'intara kugira ngo dukomeze gusobanura uko ibintu bihagaze. Ariko ngomba kubabwira ko Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Intebe n'abandi bose bakurikiranira hafi iki kibazo. Birumvikana ko hari ibice bya gisirikare
bitaganirwaho muri iki kiganiro, ariko biramenyekana ko mu rwego rwa Congo Telema ingabo zacu ziri maso kandi zikomeje guhangana n'izi ngorane, kuko ikidutera imbaraga nuko ntabwo tuzigera dutakaza na santimetero n'imwe y'ubutaka bwacu. Ni naho dutangariza ishimwe ryacu ku butwari bw'abapatriote bw'ingabo zacu ndetse n'abaturage bacu b'inyangamugayo bitanze ku bushake ba wazalendo bahagaze bwoma barwanya izi ngabo zose zaturutse hanze. Tukaba twongera kandi kugaragaza ubufatanye n'amarangamutima menshi ku baturage bose bagizweho ingaruka n'ibi bitero by'u Rwanda. Biragaragara ko mu mpera z'iki kibazo igihugu cyacu kizatsinda. Inyigisho y'uyu mugoroba nuko dukwiye gukomeza kuba bamwe, nk'uko nabivuze kenshi, kandi intambara iri kuba si intambara yo kurwanya perezida cyangwa umuntu ku giti cye. Izi ngabo zinjiye ku butaka bwacu ntabwo zigamije umuntu umwe, ahubwo zigamije igihugu cyose. Ku muhanda wa Kamanyura Uvira ni ibice byinshi biterwa icyarimwe. Hari ibikorwa by'abanzi biri kuba ku mihanda itandukanye, harimo Kamanyura, Uvira n'ibindi bice bikomeje kugenda bitererwa rimwe. Hari ibikorwa by'abanzi biri kuba ku mihanda itandukanye mu bice bijyanye n'imirwano. Ndakeka ko ku rwego rw'ingabo zacu bazatanga amakuru arambuye kugira ngo tuyamenyeshe abaturage, harimo n'ibikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ku muhanda wa Masisi ndetse no kuri Rubero. Impamvu tubivuga nuko dukeneye ko abanyekongo bose bakomeza gukanguka no kwishyira hamwe. Iyo dutanga amakuru ni ukugira ngo tugabanye uko abaturage bacu bakomeza kugenda bafatwa n'ibihuha cyangwa bumva ibihuha n'uburozi bw'amakuru y'ibinyoma. Tukaba twarabibabwiye kenshi ko iyi ntambara ikorwa ku nzego nyinshi. Icy'ingenzi nshaka kongera kwibutsa hano ni ubudakuka bwa perezida wa Repubulika n'ingabo zacu mu kurinda abaturage bacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Ni ingenzi cyane kuko hirya no hino havugwa ibintu byinshi nk'uko nabivuze. Buri wese ashobora gutanga ibitekerezo, ariko icy'ingenzi ni ukumenya amakuru y'ukuri. Umunyamakuru yamaje ati murebye ku baturage nibyo koko hari igihe byagarukagwaho ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gifashwe mu bijyanye no gufasha abaturage mu gutanga imfashanyo. Ntabwo kigeze gifungurwa. None se Excellence, ubu abaturage bacu bahagaze bate muri ibi bihe? Patrick Meyati, nibyo nari ntegereje ko mbaha imibare mishya cyane cyane ku birebana n'abahitanywe n'ibi bitero nk'uko nabibabwiye. Imibare twahawe mu masaha 48 ashize igaragaza abantu 83 bapfuye ndetse n'abandi benshi bakomeretse, barimo abana n'abagore, ari nabo baba bahungabanywa kurusha abandi, nibo bagirwaho ingaruka n'izi ntambara. Tukaba tugaruka mu bundi butumwa dutanga. Dufite imibare irambuye nyuma y'uko guverineri ayikusanyije agatanga raporo yuzuye, nibwo turaza kugaruka ku butumwa burambuye by'umwihariko ku bijyanye n'iyi mibare. Ariko icyo dushobora kuvuga ubu ni uko hari abantu barenga 200,000 bamaze kwimuka, kandi ubu tuvugana hari abandi baturage benshi bakomeje guhunga kugira ngo batagwa mu mitego yabo banyamahanga bagamije kwica no gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku byaha. Ku birebana n'ubutabazi ku bibazo by'abantu, ni ibintu dufata nk'ibyihutirwa cyane. Mwibuke ko perezida wa Repubulika yitabiriye kwa 30 kwakira i Paris inama mpuzamahanga yibanda ku bibazo by'abari mu kaga. Ariko kandi murabizi ko abo baturuka imahanga u Rwanda ruvuga ko ari igihugu kigengwa n'ubuyobozi bushingiye ku bikorwa by'ibyaha. Umubyeyi n'umuhungu, père et fils nk'uko nkunze kwibabwira. Ibyo biri mu mboni ya bose, ntawe utabona ko ari umubyeyi n'umwana.
rero yamaze kwanga no guhakana ko hari ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa kiri kubera mu baturage, kandi ahubwo agashyiraho inzitizi ku mirimo y'imiryango mpuzamahanga igomba gutabara no kugeza ubufasha ku baturage bacu mu bice biri mu kaga. Ariko rero ikibazo mukomeje gukoraho mukorana n'abafatanyabikorwa. Umunyamakuru yamaje ati none murumva hari icyizere cy'uko bizoroshya inzira kugira ngo ubufasha bugere ku baturage. Mu masezerano mwashyizeho umukono ku wa 4 Ukuboza hari ikibazo kigaragara, nta mategeko ahana cyangwa amategeko yishyuza abakoze ibyaha ku ruhande rutubahirije ibyo rwiyemeje. Hari abibazaga niba hari ingamba zo gukumira cyangwa ibihano, cyane ko hasinye abatangabuhamya benshi. Ese ni byaba byari bikwiye? Patrick Meya ati muri make twari tuzi kuva mu ntangiriro ko u Rwanda rutari mu nzira nziza, rutari mu kuri mu ntangiriro z'uyu murongo w'ibiganiro, ariko byari ngombwa ko tubahagarara imbere kugeza ku munota wa nyuma, kuko twizeraga ko ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kudufasha kugera ku mahoro. Perezida wa Repubulika yigeze kubigaragaza mu buryo bweruye mu biganiro byabereye muri White House, kandi mu minsi mike yakurikiyeho ibiri kubera ku butaka byagaragaje ko yari afite ishingiro. U Rwanda rwatangije ibitero bishyira mu kaga igihugu cyacu ku bufatanye n'umutwe wabo M23. Kuri twe rero ishusho irasobanutse, kandi ejo mwabonye ko habayeho itangazo rihuriweho n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa bose basabye ko u Rwanda ruhagarika ibikorwa byose by'intambara no kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni intangiriro nziza, ariko ntibihagije. U Rwanda ntirushobora kwitwara mu buryo bwo gusebya perezida wa Amerika, cyane ko amasezerano yasinyiwe ku kigo cya US Institute of Peace cyahinduwe izina kitwa Donald J. Trump Peace Institute, kandi icyo gikorwa cyari cyo cya mbere gikomeye cyabereye muri icyo kigo gishya. Kuba rero u Rwanda rukomeje kwangiza amasezerano yashimwe ku rwego mpuzamahanga kandi yashyigikiwe n'isi yose, birerekana ko rutubaha amategeko mpuzamahanga kandi rutagira agaciro k'ibihugu byose biri mu nzira yo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabivuze neza, dusaba ibihano bikomeye kugira ngo ayo masezerano atange umusaruro. Ntitwakwemera ko ubwicanyi n'amarorerwa bikomeza ku bagore, ku bana no ku baturage mu buryo budafite impuhwe igihe kirekire. Nimwabonye ibyagiye bisohoka mu itangazo ry'abafatanyabikorwa bavuga ku bikoresho by'urupfu, drones zibasira abaturage b'inzirakarengane, ziteza ubwoba n'urupfu ku baturage. Mu bikorwa byacu bya diplomasi tuzakomeza kugeza ubutumwa ku bayobozi ba Amerika nk'abarinzi b'ayo masezerano kugira ngo bakoreshe ububasha bwabo bwa diplomasi n'ibikoresho bafite kugira ngo basabe u Rwanda kuva ku butaka bwacu.